बारो अॼु असीं पढ़ंदासीं क्लास 1 जो इंग्लिश पोयम काउंटिंग नंबर्स। रीड द पोयम अलाउड। बैत पढ़ो वॾे आवाज़। 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10 Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? The little finger on my right. लेकिन हाणे तर्जुमे सां पढ़ंदासीं सिंधी तर्जुमो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive. हिक दफ़े मूं हिक ज़िंदा मछी पकड़ी। 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 Then I let it go again. ऐं मूं हुनखे ॿीहर छॾे ॾिनो। Why did you let it go? तव्हां हुनखे ॿीहर छो छॾियो? Because it bit my finger so. छाकाणि त हुन मुंहिंजी आङुर में चक हणियो। Which finger did it bite? हुन कहिड़ी आङुर में चक हणियो? The little finger on my right. हुन मुंहिंजी नंढी आङुर ऐं सॼे हथ जी नंढी आङुर में चक हणियो।